ophis jong District Horticulture Officer Garibhoi District hapok katanat Agriculture and Farmers Welfare mental sngi kala Pynlong ya kayo ina mi ki marrap bala mi da ki nongrap ka them ribhoi ha ke District Level Horticulture Show kabalong ha Parish Hall Nongpoh. Hagani kayo inam uba Miral Bonds MLA ka Nongpoh ulawan kom ukang san la danlangru ka kong Birani Additional Deputy Commissioner Garibhoi District UP Data District Horticulture Officer kakong Cyrilin Khan District Agriculture Officer bat kiwe ki he officer lam bat spangot kinongrap na keleng kathem ribhoi kibalawan ban shembenta habakran hagani kesngi uba Miral Bonds ula aimin sim ikinongrap da kabaong baka sorkar kadan hasenda jengki man kershan ya ka kamrap ula ongru bahadu usnam arhajar pinyo ka sorkar kalamang hadu 6,000 nyos pa shipoklur tingka na kabenta ka rap karyang man kentiyo ya ka jingim jangki nongrap ha ka jela man pentikena ba kinongrap kinyo ya ka jingmentoy bat jingerap ka bapura. Ïadei, thanh vào là buồn phát thì Kita lagi jom ki area of specialty area penjilat kamtang. Kita lagi jom ki special program di Pynlong. Jadi kawai ni kita kepada Department of Horticulture. Kita Pynlong nak course khubor mana Islam kali di District Level Horticulture Show. Kita terkait balik ini dah di sini. Kita Department kita lagi jom ki project lagi jom ki ambition lagi jom ki jintu berkat Pynlong yang di show. Tapi kembali ni saya sih, bagi kapten Island sih tunjuk kita orang kejongi di balada dekat bala leadership bawan ramu tunjuk produce di kejongi industri balong pun di jumpa di lamuna ke yang bani barang nak bersaki di presiden di masa presiden di mantas ni. Kita kan meneduk kumni, nama nama bos kapor, kami nak berbadan kami sebut kejengkelang. Itu apa Garibhoi District ni, na kejilang jom sebenarnya, na kejilang jom ka kendo kalong sisa atau seso, anda ini dan dekat kunjuk Department of Agriculture bagi officers berhakam. Akan diikat program na kebentar, bat pentikna bagi nongret ijuni kidio yang dijengkai, dibeper. Atau ini batu tangga. Om Dunai kalai sepangut, mungkin nongret kita syafat, bantuan bisa kini ke program, ke video, ke training, hadir juga ke program yang ini tentang kumjuru yang install repair disiplin, lembaga department, group, producer group, SNG, society, kepada kabalong kung kajing peliditi na mentaj hidung ilang. Kesorkar mengelaya kadang kapong perhat kabak kepang na mentra job kinongga. Ngani chu ipi kajing sisa hagi snap di beladet kajing penmang bisa nagalian ke sorkar jela hakawai ni bat agriculture bat allied service ke allied sector kabakentuk yang ikam dihubun dibagi nongrep ide ban pendel ban ikam dihubun dibagi nongrep ide video di bentoy bagi dokumen begitu iki bangan Islam agar artu riew artu nyo kajing penmang pisah
Nagalian juga sorkar jelas. Agak beri berketenan. Juga karian juga agriculture and allied sector di Pak. Kalong kumba ciaga nyuspa sipok luka. Kata gini permang bisa nak bentang Islam anaga atau beriu atau nyok. Kamu dah citerik beriu atau kalai boy dari umat atau anaga atau nyok. Bagi yang tinggal nangkiu, kadang-kadang permang bisa nagalian jongkan sorkar. Baladang ini akan persentage kadang permang. Kadang-kadang permang nak kementar kinongret. Yang kita perlu juga per sorkar akan perlu. Kalau pandai national school, kalau pandai dari surau, kalau pandai kumbang di, kalau pandai tweet dengan kamu banyak yang kementar kerja. Lalu shemphang kadang permang akan persentage. Sorkar kalau permang palat ya 30% dan itu perlu diperkedan na kementar kinongret. Bukan itu. Namun kata ini jadi persiap jom ke sorkar jelas rendah dekat ini terlang ke sorkar pedih na kementar berkentiru yang dikamret ngamut berong balang yang berong sedang lakesan berong sedang dia kita dan dari ke sorkar ke persiap dengan air di era pendidikan na kementar. Bahkan ke program mendekat sendiri ketika apa lebih kan membaca sorkar pedeng sorkar jelas. Maka kumsan ke Lyngba ïadei pyntip kumno ban rep uei ban rep uno sumbai direp hauno meni hauno peju kumno ke komrep kumno ke kumthun kumno ke komsumar meyatip dapat ala itip ini ng komrep rep kebahati di rep sinti di uei rep buat icur rep Andre, kumno kan ang kampan bahaju jo. Ya ketika komrep, kamtang dihitung di bertumai, nah. Ini tiba-tiba dihitung tiba banyak yo kata-kata. Betul saya training sini. Mo, tiba aja betul nak kata je. Kamtang kebeli bagi kita spices. Lah bendi cardamom, large cardamom, small cardamom. Nang ta paidbah so mare kiwi muslim muslah pun itu kiba ya ginong rap ini